Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But Shipai% ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Sarkar United Kingdom lani ka Sarkar Bilat, kelakaran Syai baka ajing Kyrshan bapura ya ki India, baka ni khun persya ki leano ki bahiyar thamai ki padba ki balui hapa halgam. Menteri Wapait Jagatan Foreign Office Jong UK Hamish Falcona ulakaran Syai yang norbar thawan baka UK kan ringkat par ki India, bakan airu ka jing Kyrshan bapura banyak khun persya ya ki kam leano. Pelakaran syairu baga Sarkar UK kan pentikna bukan ommi kanu-kanu ke huri-hura hapadeng gidong India bagi gidong Pakistan ki besyong basa haki benta bapher jang ke UK baru loong bo unum island bakin thau huri-hura haka kendo ke siap jang ke UK. Pelakaran ya kani dihadin ke jing pencerai uhe Shipai jang ke Pakistan ubadan haka High Commission ke Pakistan London dak pen idak ban ot pedot di gidong India ki pen pau ke jing persya jang ki ya ke Pakistan. Hakuai pat ka khubor layo jingtip baga Turkey kala Phah ki he Shipai jong ka ban let chanong ba Islamabad bani kendu ye ki he Shipai jong ka Pakistan. Kita long khubor layo tho ba ya ka kenhun Shipai jong ka Turkey lailam Lieutenant General Yasar Kadioglu bad ulalet bani kendu ik Shipai Air Force jong ka Pakistan. La suba baga Turkey kala Phah bun ki tiat mai ka Pakistan bakanya khun persya ya ki India nama baladan ki BOE ya ki lingsun ki tiar jong ka Turkey kidan hakikat lingsun me per ha Pakistan. Hindi ka Turkey kala kentat jika dika jingkeno baga Phah tiar thma ya ka Pakistan.